ام بريطانيا هنا لاكزيتري لفيدري زانينجا هكايا لزانينجا اكزيتري انستيتيا روجرات ناسيه هي دبن بانه ودا قسمه كي كردي هي كو بسالانه كردولوج كرد ويمبياني خباتان سر جواك ويجا ديروك وبيرو باوريين كردان دكن بتايبتي جامي بن ميواني كريستين الي سوري كو بسالانه سر دخبته امي بويره لسر كار وبارو خباتين وي امي صحبتك دودريج بكن وهروها امي زانينجا هاي بقرن والباجار اكزيتري جي اكزيتر وكريستين اليسون بيستكدن اكزيتر باجارکی بچوکی یل باشوری روجاوای بریتانیایه. دگل بچوکیا خو و نفوسا خویا در دورا 120,000 جی دیروک کویا دور هه. اف باجار نزیک دریای مانشه جسد سال 12 حتی 3 سال 14 بویه دورک گرینگ جبو بازرگانیاب کشتیان و. باجاره که به دسته سلتیکان و هاتی آوا کرن دداویا 100 سالا نهان ده به سالان کتیه بر ایریشن ویکینگان لیجبر کلها خویا خورد لبر خدایه. جبر و دیروکا خویا دور مروف دکاره به حسانی تبگی هیجه که گلک آواهین و ین دیروکی جهنه. هندیرین کلوی باجارینه جه 1000 سالی زیده تره که هاتن آوا کرن. لو ماجی وکه یک جکویترین باجارین بریتانی تیناس کرن. سوق و بازاراوی با آواهین دیروکی و هاتن پیچان که مروف دکاره شوپا و دیروکاوی دناوا کولانن و راجی ببینه. نفوساوی بیترجی جوانین خوندکار پکته لوره اگزتر بزانینگاه خو وجی تیناس کرن. لزانینگاه اگزیتری در دوره 14,000 خوندکار هنه لیجبوم یا گرینگ اوه که لورا کرسیه که کردی جی هیا که ناوه کرسیه ابراهیم احمده لورا دبن بانه انستوتیا جیهانا اسلامی و عربی ده لیکولینین کردی جی تیم برای برن برپرساوی بشه لیکولینان کریستین آلیسونه و خانما بریتانی جسالا 1996 ویا که لسر مجارین کردولوژیه دخبته جی سالا 2001 حتی 2007 لپاریسی لینالکوی خبتیه که وکه بشه کردی سوربونجی دناوا جواکا کردی ده تیناس کرن. جی سالا 2007 و بشون و وگریای ولاتی خو بریتانیای و زانیگاه اگزیتری ده خبته. خباتو لیکولینین و بیتر لسر دیروک و آینا ازدیانه لهروها دواره ویجیا کردیا دفکی و زمانه کردی ده جی خبتیه و درسان ده. کریستین آلیسونا بریتانی به انگلیزی و فرانسی و کردی دزانه لیب اکسانا خویا بریتیش جمره بحث کر کابه گلو چما خانمه که بریتانی دیچه و خوفری کردی دکه بلی ام بریتانیا اینه لولاتی شکسپیرن ام دبینیم که خانمه که بریتانی به کردی دی پیوه کریستین جبو چه فری کردی بود؟ سال 88 از چوما کردستان ترکیه، کردستان باکور، من گلک جدیدن دیابکر، وان، قارس و من مروی کرد دیدن. من فکر کرد مروی گلکی بالکیشن، جیانا وان چاوانا، از زمان وان چاوایه. و پاشه از چوما اونیورسیته لندنه، اونیورسیته سوازه، از چوما جام فیلیپ کرینبروک و از فری کردی بود. زحمت بود فری بودن کردی؟ سیستم رزمان کردی نگلی که زحمته لی دبستان تون کتاب که من خصایه. تا بخواد درس ما مستحکی ورکرد آن تو خب لسر کتاب آخر. از چون جام ما مستحک باران رزگار و پاشه فیلیپ کرینبروک و پاشه از چون کردستان من تمرین بکر. کریستین جبو چی کرد گاوا کدی بینیم که خانمه که اوروپی به زمانی آن قصد که به زمانی آن دپیه شاشت بین. چما مروین کرد هنه که به انگلیسی زنن، که باش به انگلیسی بپیون. چما از به کردی نپیون. ایت زمانی کردی داشت چه حس کرد هری پر؟ مثلا هنگ کسانی دیویژن استرالیا پر خوشن. استرالیا پر خوشن. راست. چه کی تایبتی تتی
چاند و کلتورا وان جی گلک بالکش گلک تشتن کهن هنا کلیپورا وان گهنا گلک تشتنا يعني لي تو هم لسر زمان خبتي وهم لسر ادبياتي وهم جي لسر بيرا كردي وسر ازدهاتي بتايبتي لسر بيرا كردي وفولكلورا كردي جبرك بيرا كردي جبرك زمان كردي قد غابو بيرا كردا خوا ودشيرة جين مثلا لوري ستران جين وصا بيرا كردا تيديا البته خباتين فولكلوريك جبو آواكرنا وي بيري جرينجن لي بتا كرد دوي چي بكن جبو كو او بيرا خوا ياكو هاتيه تخريب كرن جنوب درخن هولي ك لازمك زمان خوا جبير ناكن ك herkes servantiştan de peyva persiyarj kalu karu pilan bika وصايا يعني او تشتكي امجرات بيجن فغوهستنا بيري جنف شكي بر بنف شكي انجا بريا زماني دبنوسا وصا وصايا هري اللي دنافك فوكتورا كردي ده جيهكي ازدايتي هيا اري جغيني باور مدي جيهكي لي براستي از قبول ناكم ك ازدياتي تشتكي فولكلوريا تشتكي جيانا هروجيا بونا يزيديا او جيانا وانا نا تشتكي فولكلوريا البته دبيم نابيجن كفولكلوريا اجبك نا تشتكي كيفنا او كيفنا لي او دكار مودرن باجي جبركو كريسين آليسوني دكتورايا خو سر ازديال كريه ما صحبتا خو اني سر في مجراوي يالي كولينيجي بلما مستا تو سر ازديان خبيتي لنوا جواتا كردي دجي وجواتا درويجي تي باور كرن كو جبر ديرو كاوان ازديان جبوكو خبي باريزن قالت تشتين خو فشارت يشتين وهاتي باور كرن كو نهايلن كل زيد لي كولين سر بكن تجي اوز احمتي ديتن ان نوساي Ez beşim beri وصابو لنهانا جبرك ازيدي دخوازن ازيدي لأوروبا دجين لألمانيا دجين او دخوازن جيانك مودرن هبن يعني جبر في بونا من هرتم فكرينا گاواکو تو سر ازدیان خبیتی تا جداهیک دناوا ازدیان و کردین دن دادیتن دواری بکارنا زمانی دب تایبتن جعلیه چند و زمان نه لی جعلیه دینه البته هلبت لیتم تی و هاتی باور کرن که جبو پاراستنا زمانی کردی دبیجن که ازدایتی ویا کلهک پاراستنا زمانی کردی راسته از دبیجم کرد ترکیه وسط بیجن جبرک ازیدی همو ازیدی چون یعنی جوات که ازیدی تونه لترکیه نه براستی چند سال ازیدی بلکی لی ازیدی in Irak راسته که اوگلیک حجی ستران بیج دنگ بیج و چیروک هنخوا دکن و قولو بیتی وان جیالیه دیفکی هات ندانو ستاندن لی از بیجم گلیک جواتین دن هنه جواتین کهونین کرد من مثلا کردین جبل تور حرم مردینه گلیک مروف هبون که فولکلورا خو باش زانین جی از بیجم نه بس زیدی بون که از بیجم همون فولکلورا کردی کلاها پاراستن کلتورا کردیه بله لی ایروز جم کردان گاوا که بحثا ازدیان تکرین دزانن که قسمه کدنی بشه کدنی جواکا کردی یه باوریا وان جدایه لی گاوا که بحثا قول بیتین ازدیا دکن همو کل جوان حز دکن قالو یا که کردین ازدی و کردین سنی دگینه هفدو براستی جی فولکلورا وانه زمان و کلتورا وانه بلکی جبر که قولو بیت ازدی بزمان کرمانجی نه بلکی جبر وی و موسیقا وان ملودیا وان جی کردی نه
Aylar min garibe, aylar da garibe, aylar min garibe, aylar da garibe. Bekar u nasibe, khudena kel kadde khoide. لی عسکر بویک د سمینر که خود دگوت که ازدی گاوا که دوره عثمانیان و پشت جمهوریت جی گاوا که رویان و چون ارمنستان مجبور مان که ببیجن ام نکردن ام ازدی نه آره از بیشم پشتی شهر ارمنستان و آذربایجان سر کاراباخ دوی وقتی داوسا بو برای دو وقتی سوویتی دا هر کس کوتیه که ازدی کردن یعنی کرد مسلمان هبون کرد ازدی بون او ازدیاتی دین بو لی ما بست چما واسه باور دکن که ازدی گاوا که چون ارمنستان واحد باور کن که ازدی نکردن بستری خو ملت کن چه بو گلو جبر که ارمنید گوت که بلکی او وکی کردن که کرد مسلمانن بلکی کرد وکی ترکن بوسا گوت لی دو وقت سوویتی دا یعنی پروپاگاندا سوویتی گوت که یزیدی کردن یزیدی جی کردن که کرد مسلمان هنه که کرد یزیدی هنه که ازدیاتی دینه نه ناسنامه که ملتیه بله لی نها ام دبینیم که پشتی که داعش لروجلات ناوی چه بو مثلا که داعش خواست ایریشی هریما کردستانی بکه داعش خواست ایریشی کردستان سوری بکه و داعش هری مهم جی ایریشی شنگالی کر ام دبینیم که کرد جبو شنگالی گش راون سرپیا گلو اف نبه سبب که کردن ازدی و کردن مسلمان جنوب الهفدو ورن او جدایی ناوان یه دیروکی جهولی رابن جنوب یکتیا کردان لسروی کردایتی و ناسنامه ازدی جنوب آوا ببه کار ببه المنتک آوا کرنا بیرا کردیانو بلکی اما ببینن ما مست خباتت سر ادبیات کردی جهان نوسا ادبیات دفکی بو بیتر راست لی تو وکه یکا که جدر و ادبیات کردی دناری تو تده نوانسین کد ادبیات دفکی یا مثلا بیشن یا بریتانی ده هه یا زمان کدین یا اوروپی ده هبه تو همان نوانسات تده دبینی آن گلکی جداه از بیشم بنا تشتي فولكلورية ادبيات دبكي كان تشتنك ده همو دنيا ده يعني وكيكن مثلا تشيروك و برنسيسة بانو شاهي مروفي فقير هنا تشتوصل فقير الدولة مندي يعني او دجايتيا باشي وخرابي وفقير الدولة مندي قالك تشتنك باشقنا مثلا لوري ما يعني خوشن لوري كردا جارنا لسر كلو كسرانا و يعني جن ودايك وبير قالك كلو كسر خوا دسترين وقت لوري دسترين جبو چی کردی تشتی خوش ناسترین لی سر کلو غمی خونه از بیشم تشتکی بلکی ده همو روشلات نوینه ده مروف وصادكن هناك از بیشم لی وقت مروف لسر بیرا خوا داخفن او سر تشتين خراب و كولو كسر خوا داخفن ام ناوسانه اوروپایی ناوسانه کرد دزانی گاوا که دعوتی خود جی سترانا دبیجی تشتين لبر تشتين خمجين يكلوا كسري وانجي هنا تدا هدي درقص جي بس مرني دكن لي درقصن افقلو طيبت منديه ك يعني كاركترها كروجلاتيانه ان تن الجم كردها هي
Ez bejim لجم ملتين دنجي هيا ل هر ملت يعني أوايكي تايبت هيا يعني لباكوردا يعني موسيقى وان ميلوديا وان همو تشتين خمگين دسترين Jiyana kurda piçekiyorsun. أديتا وان Adeta أصلا wan. تو كردي بلكي تو Ez yeni zannet. Yani li heger mirov bixwaze xebatên akademîk yên ku li Ewropayê tên meşandin. Çi ji aliyê Kurdan be, çi ji aliyê kurdologên biyanî be. Gelo tu bawer dikî ku tesîra, bandora, enfluansa van xebatên ku li Ewropayê tên kirin rasta rast li Kurdistanê çêdibe. Tesîra me heye تسيرة أوروبية سير كوردا سير كوردا. أري لتشوا لتشوا يتشدد يعني على أورينتاليزم جي هي يعني مروفين أوروبا كرد بين فكرا تشتكي إكزوتيك تشتكي فولكلورية تشتكي خوش و ام دبيجن اف نات تشتكي باشا لي نها كارم ام دخوازن كاري خو بكن بوايكي دم يعني بوايكي ك اورينتاليزم تيدتنا karir realist be yani. رياليست لي يعني كهالمروف وكيفا ك يكي دنا ماستر كهردو وكيك Ava babete hoş buku. Te got her mirov xone lê tu veke jineke Ewropî gava ku tu çûyî nava civaka Kurdî te dît ku bi rastî jî jina Kurd û mêrê Kurd weke hevin anna. تو برسي على زحمتك Tu weke jineke biyanî gava ku tu çûyî tu li Kurdistanê te civaka Kurdî jî nas kir. Li gora te civaka Kurdî de jina Kurd qasî mêrê Kurd azad e anna tu çi dibînî serî? Ez bejim jin henek azadin. Ez bejim ki rola jin û mêr başka ye li Kurdistanê û cem navseye. Lê gava ku zarokê xwe perwerde dikin ew jî wê azadiya ku aku em jî dibêjin azadiya îdeal û wekû bîskadin te got ku her kes wek heve kesî nemezintir û nezanetir. Gava ku perwerdehiyê didin zarokê xwe dîsa wê fikra azad perwerdehiyê didinê an Arê. perwerdehiyeke kevneşopî ya tradisyonel didinê. Ez fikra azad perwerde dikim. Lê Kurd bi xwe dibêjin şer şêre çî jine çî mêre. Belê. Lê Krîstîn niha gava ku tu rewşa Kurda dibînî tu bawer dikî ku rojekê Kurd karibin bibin xwedî dewlet. Weke şexs ez dixwazim fikra te zanibînim. Tu bawer dikî Wekî şexs. ne wek lê kolînereke ku divê elle bi zimanekî dîplomat bê. Tu bawer dikî ku Kurd divê rewşa xwe di rojekê bibin dewlet. من تشتكي خاندية ك اس بيج مكاني غلام بيج كرد شار دجمن ملتي كرد هنا شار يعني شار أبا دجمن زحمتها ملتي دن هناك خدية دولة بونا ك خدية دولة نبونا بري وباشي بونا خدية ديرو دولة كاربو كهرا. يعني شمانا İro em dibînin ku li hin parçeyên Kurdistanê bi taybetî jî li Kurdistana bakur zimanê Kurdî ber bi wendabûnê ve diçe yanî di jiyana rojane de kêm tê bikaranîn. Gelo ev ne xetereyek mezin e pêşiya zimanê Kurdî? Ez bejim xeter kêmtir bû, berî 20 sal xeter mezin bû, niha Kurd dixwazin dibistan û medrese û zanîngeh hebin ku ders bidin bi zimanê Kurdî. û eva baş e ez bêjim. Paşê rojê da înşallah dê çêtir be. Kurdî kare bibe zimanê perwerdehiyê? Ji ber ku Tirkî Çima na? münaqeşeyek wisa heye. Hikûmeta Tirkî carekê digot Kurdî ne zimanê şaristanî û sivîlîzasyonê ye ku bibe ليه zimanê. eva diskursa siyasiye yani tiştekî zanestî têde tune. Yani her zaman dikare. O
زمان كردي يعني أدبيات كردي هي فولكلورا كردي هي ديسكورسا كردية هر شيء هي هت اسبيجم ممكنة ليشا ممكنة للجورات تو فيد بيجي للجورات كردجي فيد زانن كردي كارن هر تشتي بكن زمان سياسة زمان فلسفة زمان أدبيات الجورات كردجي جيشتنا بي آخري بری 5 ساله وقت رادیو یروان در هاتیه مرو دگوت یعنی زمان کردی نکاره به رادیو رادیو ده بیوشان آره راست او نها هر کس تزانه به رادیو به تلویزیون به هر تشتی هیا یعنی روزنامه جی هیا یعنی چمانا یعنی زمان کردی دکاره هر تشتی که benim amusta le zaningaha ekseteri xabatin kurdoloji bi çi away tekirin le kulineri çi away tekirin bederi یعنی پرانیا خوندکار ما یا یه تزا دکترا دنویسن لسر میجارن سیاسی لسر ریخستن کرد لسر سیاسی کردستان باکور یا کردستان باشور یا لسر پرسیارا فدرالیزم العراقی تشتنوسا ل خوندکارجی هنه که چتن انتروپولوژی دکن پرسیار جنان یا دوسه هنه که سر ادبیات کردی شغل دکن مثلا دیروکا ادبیات کردی حاجی قادر کوی گوران گلک هنه براستی گلک نجار مروف دکاره le kulinen ku le ekseteri tenkirin betir weke le kulinin qasi kutulbeji weke betir le kulinin siyans politik xuya dibin zanisi بیتر آره le duvarê zimanî de gelo le kulî ve dehebin an wek projeler لسر زمان لسر لنگویستیک ام شغل ناکن برا جبر که بسپورتونه بنا لنگویستیک لی بشندن آره بله جیوگرافی انتروپولوژی سیاسی le gelo ji bo çi xebatên ku li zanîngehên Ewropî tenkirin bitin li Ewropayê dimînin yani ew fikir heye ku Kurd ji wan îstîfade nakin çima wisa ye لا سبيشم نها قالك لكولين هنا سر انترنتي هر تشت تديت نها يعني ايسون ترى نها ازاد ترى نها مروف دكار قالك تشبخوين سر انترنتي لكولين مروفا Piştî gera li bajêr û zanîngehê em ji Exeterê didin rêyê û berê xwe didin hin bajarên din yên Ewropî. Me bi çavên xwe dît ku li devera ku neketiye destê Vîkîngan, Kurdan îroj milkekî xwe daniye û li gelekî dûrî welatê xwe yê esil di nava hezkirin û beriyê de zanîna kurdolojiyê bi pêş ve dibin.